Kasi January pang sports infrastructure si velodrome do 7 crores na kung na velodrome ko siya balik apa sports no koi kami investment the infrastructure koi left koi siyempre sa proprio do ba o atwa modern equipment kali kali lain na ko na to mata demand ke betul betul to ada bagulo ro koi discipline fighting in sports sportsman mo ina pwede gawin si discipline to haba alun may paada not only in the sports discipline ay ano pwede mo kasi wazang naiba hal naman masakang ba marumapang masakang ba sinja hataba sa taba namsat hataba sa taba bi kanna taba sa ina taba aduh mo mayam do sports man ami ko kasi ay ma mayam gi sida hamza do nam jadi ba mayam gi seba to nam jadi si sports man mo ni ko ay isada ay discipline ahal naman upai ma wazaguru sika sinai nei jipo ko dai sa na kan mo na dai madugi sika sida ko Unsida tulkai itu memang itu kata mana wo computer wo su nang wo deh. Aman dengan apa?